wards emiruka yona tusindikire abantu kandi tuteire kits zaitu ha city division offices. So Abambarara North, there is a kit there. Actually twina na kiti edi station Hanira offices, twina na kiti Hambara South. Then twina kits ezigenda kwa nzirubata mu wards. Abantu baitu bagambye bakole programu na ba local leaders babo LC1s and 2s bagenda kola programu mu wards tujja kwa nzirubata mu different. Boku bali muhyaka no wehandikisa bakira tubimanyire nire ikara nebibaza tukwetaga LC aro kwehandikisa LC na confirminga ngoli wo mukichweke ekyo. Yes, and also form yogenda kuijuza L1 agisaininge giso diso nabo bagisaininge then ogende bakuhandikise ebindi bajja kwibagambira mwikire ha center abaronzi baitu the voters tukubaterera muije mu checking mu register osa kuboro kono tekezo li mu register kandi kuno talimu so ija o checking register egyo odebe obolimu burabo talimu tuija kuyamba burabo ina bana bayihandikise mu masomero batere nabo bayije twina registers ezabakuru abakuzire mu myaka nkaaga abatweta older persons twina registers abeminyeto urunda ba youth twina registers aba people with disabilities then twina general register etweta national voters register erimu abantu bona so tukubaterera bona bayije ba checking baroba bali mu registers abantu batusindikire mu field abatwesere ba update officers na ba supervisors baitu tukubaterera bakoro muri mu murungi batayiha sente abantu exercise enu yabusa busaho muntu aina gisasulira so abantu babaho buyambi ngokutuba trainingirege baba traininge baba yamboho no kujuza forms eza okwaziri mu rujungu so baba yamboho no kujuza form basobole kubaha service enungi abakwehandikisa tukubaterera mutehandikisa more than once wehandikisa murundi gumwe borabo talishwa borabo wehandikisize ije abantu banu bajja kuyamba we have a system tugenda kuba checkinga akwa ukuhandikisa emirundi ebiri abandi ati bajja ku hakadi kandi mu register zaitu noboragabo handikise mibwikaro bye mirundi ebiri tujja kukenga kandi tujja kwihamu so to make sure to handikisizo murundi gumu it's against the law by the way it's a criminal offense kugeza okwehandikisa more than once so tugeza omuno kwehandikisa omurundi gumu borabo talishwa